Tina, amiolelei, esili penina, esili oia, imataua. Amele tu fatase yo ao fatele se taulanga pati mole tu. After ile tu ole nei tai ao ia. A o fata pena tina ya nga i mai tonu mole a mataina le tatou sauninga i le tai ao le nei. Ala ua tuai ma le fa'aloalo tele tauai. Fai ona tatou tutu la i fatasi mai le nei tai ao. Baba ia tu e tau le aini tamao e tutono o le malu le nei tai au. Ia wala watu ma le fa'aloalo le pa ia ma le malu o le kalesia. Tatou tutu la i fa'aloalo. Awa ngai mai tina. Mo le amataina o le tatou sauninga i le nei tai au ma le fa'aloalo lava. Sauni fo ia le au se pese. Ia awa ngai mai tina.
O whapenon taimua mai. E le tina o le ngaluenga. Tina o le kalesia. I le nei tae hao. Hallelujah. Wanga mai le tina o le kalesia. Tina o le ngaluenga. Fale tua ia e loi tu fatasi o au. Fa feiloa ia teia. Fale tua ia Liz. Fale tua ia Upu. Tua ia Mavis. Fale tua ia Faith Matalena. Fale tua ia Anne. Fale tua ia Ftawi. Fale tua ia Mara. Tina ia Sophia. Aya Penelope. Tina Lofanga. Tina Mafi. Tina Lota. Sauleonge. Tina Sina. Toreka. Tina Sia. Tina Grace. Tina Maria. Tina Leleai. Tina Beli. Tina Pearl. Sherry. Moina. Tina Siliva. Tina Mua. Tina La. Lave. Sarah. Aya New. Tina Tewila. Seluia. Tina Ngaluenga. Tina Eloi. Aingo le kalesia. Tu fatasio ao. Pa feiloa ia ila tau ela se pati patel. Tato walala mai le ilalo. Ma le falo lava faaftai. Hallelujah. Ia I lo wava ma lo falo alo tele lava e tatawai. Ia vea ia o e fai mafonga tau moli moli o le tamane ngā luenga. Sufo I sunga I tamā mātutu o le kalesi. Le au fai ngā luenga le atua I li fai whiau. O le ito e ina e maise o ti akono. Le loa loa le kalesi e o lava I alo ma whanau. Mātou te whata lo whātu ma whawhei loa I atu. Ia te o tau o tina o le kalesi. Nala tai le tina o le ngaluenga tina ia Eloi. E mai se tina o a inga. On whai na o fia poto poto le ne yaso whapitoa mo tina o le kalesi. Tu whatasi le o ao, pati pati le angalelei o le atua. Mo whai o na tai tai mai le soifua ma le ola. Mo tātou wheiloa I fia fia I le nei tai ao I lo na angalelei. E tere lava upu le atunu o e whai a te o tau o tina. Me o tau o tina o pae maauli. E au foi le ina I lau o tina. Ai whai mai foi upu le fionga pai a le atua. O se tina mi o le lei. O ai ea se na te maua. E siri siri alo na tau I penina. Aleluia. Mai o le matango fie ma vai ma whatau wā. E pepelo foi le matango fie. O le lale lei e whatau vai. A o le tina e matau I le atua. E vi ia lava o ia. Tina ia o le tala le lei. O a whawhini o le tupu ma le li o li. Le ua whia mai le nei tae ao. Se ia tatou whawhetai le anga le lei o le atua. O na olo na alofa pule wha soifua e le soifua ma le ola. Le ua mafua I ona tai tai mai lo to soifua. Wa ulia mai ai le nei aso whapitoa mo auto. Ma tau te whawheilo ai atu ai. Ma whata alofa atu. I le sua whapele o Yesu Keriso. O ia lea ua mafua ai le nei aso. O ia lea lo a fio I totonu I a te autou. O ia foi wa umai a le ola ma le manuia. Leo le a tatou sauni e vivi ai ma whaafitai a le tai au le nei. Lo na anga le lei ma lo na lo fai whamaoni. Ma la ua tuai ma le whaalo alo. Tatou tutu lai. Ma le whaalo alo a ngai mai le au.
Moli mai tanga vai. Suafa lo tātou atua. Tanga vai ole manu malo. Wa mafua i ona tātou manu malo a ia i le tai ole ne. O no le manu malo ke riso. Hallelujah. Tapena lo loto. Na wanga i mai la tau le tai ole ne. Hallelujah. Moli mai. Suafa mamalu lo tātou atua. Hallelujah. Wa ohi o le atua o lo fio i totonu i ate oi. For the Lord God O lo ia i le whamoe le manuia. Hallelujah. Oi o le li o li. Oi o lo tātou o li whaola. Oi o le tupu. For the Lord God O lona suafa Almighty lea. reigns. Ele ai se isi tupu e siri atu. Wana oia. Hallelujah. Hallelujah. Oi la tau o lo whamoe moe i ate ia. E maua pea lo la tau malosi. Awa oi o le atua paia. Oi o le atua mamalu. Oi o le atua siri ese. Oi o amafua i le tai aole nei. He is the risen of this morning. Hallelujah. He is our great helper. He guides us and leads us this morning. We need His help. We need His anointing to fill us. Patanga oie nga lue mai le tai aole ne. Pafeiloa ilo na mamalu mo lo na paia. Awa fia mai oia. Sa ia patomu i tato. Sa ia pafeiloa ia taia. Patanga oia. Nga paia. Oh, na mato whawe moe. Oh, na mato pesoa soani. Oh, na mato tai tai. Pia mai ama lo mamalu. Sa ia pesoa soani la mato mai mai. Pamanatu. Na lue mai oe. O lau whaunga e lau si ai amo. O lau whaunga e si ti ai amema. O lau whaunga e saloto ai le tapo ai ma. Sa ia mato miva whamanu i ate oe. Papa tai alo wanga le lai malo amo. E alai le nei tai au mata mo fie. Wai au mai ala soifo tinao lau e kales. Tinao o ainga. Mato miva whamanu i ate oe. We welcome you. We welcome your presence. We welcome your anointing. Fill us with your power. Come and lead us. Direct us the will of God. Lead us, Holy Spirit. Fill my Isaiah family. We are mato lo. Pati pati o mato lima. Pati pati o mato lima. Pati lo peso miinga. Hallelujah. Yes, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit. Lead us. Lead us. Come and bless our heart.
thank you for being here with us. And we give you all the glory, the honor, and the praises unto you, our God. Tumawatu lavalovi inga. Fane ne ina oile ne tuas. Wai ono me te tau lava I la wafia. Atu te vala wailo mamanu lea. E loto loto ile mene. Au mato vava yatu oile ne taia. Ine yavi ila volo mato tul tama. Ne tule alo le tule ngangsa. Alanga le whana wale tua. E alala me lalo whaftai. O maltaimi le tātou whamantunga. A whaile talo na ngai atule le tātou whinga luenga. A maua na tāo whia mai lea. Sia tātou talia whatasi. We're coming to this part of our service, the Holy Communion. When we receive the implement of His blood and His body, just wait until you all take part of it. Whamania o tama, awanga yatu, leo whinga luenga le ne taia. Whapaia, whamanu mai oil mātou matai. No, yes. Tua tuia, mani manuia. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit lives
tusa Valentino ma le toto le o Cristo Gesù fa peise tasele I ma le areto ma le voina se si fola wow le tata o finga luenga e ma faina tula mai can we be all upstanding Upo Paulo le kale si cornito mai au foi no mo mai le nei lava me wo to ina to ia te o to le lava tu bon fala te nai o ia na I tango ai le areto o ia tofi fa pe atu ia te la to o lo tino le nei u fa mo mai na mo to ia to fa ia le nei mem fa mantunga ia te o ia so uma to te ai o mona la to ai na ia tango le lipu si tia io la to luma ma ia fa pe atu o le ipu le nei o fenga fo le lo tatu ma le fa ma haloina o to sa ia to fa ia nei mem fa mantunga ia te ia so uma to te ai ma finu ai o po fe fa ta o ina fa mantunga o le po fa manatu ia toi whamanatu mai a mana tua bea. Mena whai o tātoli o Yesu Kiriso. Nei whapei whalea. I rea ngata i nei whai whamanatunga ia te. Ai o tau whai alawa bele nei. Ia so umatu te ai ai. I le nao le aso nei. A so uma e te saifua mai olai. I te milava te mana tuai le lima lo nanga le I e mana tuai o na tinga mo na puponga o na umulmuli o tau whaia lava ma whamantunga ia te se o tau a fio mai e tau a fio mai lo wali tau a fio mai lo tātou o tua o ia lava o le kewisa o le whaola mo tātou lana whana a whaia le talo le lilo mātou o tua mātou mia le fatu salo lo fama lo wanga le le ya la lo tino no fama mo moina mo matou le ngata ina ya matou mama ai lo matou matai ai fa pe ona matou malo lo ai lo to sole lo matou li e mangalo ya matou masala la matou sauni italia matou te mana tu ai pe lo wanga le mo lo fa ya la yo popo nga mo tinga te tu manu malo mai de tunga mau male oti mai fa pe mai wa ia te ole pule langi male lau langi wa e te foa I lau e kale sia na e mali wai al melea lau e kale sia le nei tau na mātou sauni e talia I le suafal tama le alo ma le nganga pa ia tātou talia fatas au mana e talia na whai atu lera o sau whawhita ia te le fi Hallelujah, Father, we thank you.
Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you for your glory. Hallelujah. Ta pena lau whaktai le tai au le nei. Amen. Lo wanga ngai e whamanu atu ia Iova. Aua fo'i le ingalo se me tasi o ana mea alofa. Amen. O le aso le whaktai le aso le nei. Amen. O le aso le whaktai le atua I tina. We thank God for the gift of mothers. Hallelujah. Ta pena lau whaktai le nei tai au. There's so many things to be thankful for. Amen. Mana mo ini o fufonga tu atu lo loto ele atua. Au ta male tato pese ele lei. Usu ya tu yai ele lei le ali. Whakataya tu le atua le hei tai au. Hallelujah. Whakataya tu le atua I tina. Whakataya tu le atua I lau tina na e soi fua mai le laulani nei. Whakataya tu le atua for our spiritual mothers, our grandmothers, our aunties, our sisters. Whaya tu lau whakatai le atua. Hallelujah. Father, we thank you. Whakatai tamai lo walofa tu mo. Father, we thank you. Whakatai lau tausinga lofa iai mātou. Whakatai lau whamalo longa. Whakatai le ola mane mālosi. Whakatai tamai le mana loto e tu. Father, we thank you. We thank you for your goodness and mercy that follows after us every day of our lives. Father, we thank you for the cross. We thank you for the truth of Jesus. We thank you for your everlasting love. Whakataya tu le atua. Hallelujah. Whakataya mai loa lofa tu noa. We thank you that no matter what we're going through, your love never fails. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Father. Whakataya tele tama. Whakataya lau whau unga lunga o mafutanga tinale ne tai au. Ai mai sele macho I kalesia. Father, we thank you for all the mothers. Women in new anointing for your glory. For your glory. We thank you, Jesus, and we bless your holy name. Hallelujah. 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 So pese atu yai. Ele ole atua. Saulanga pasi le tua nei tai au. Hallelujah. Pasi atua yo a au ya seia. Hallelujah. Sauni le o lau vi inga le atua. Hallelujah. Fa mai le tusi ale fai salamu o tabita. O le fai ale vi inga mataulanga. O le ava le atua. A fea pela I te ava le atua. Sauni fai sau siva ya teia. Amen. La me tele fa sanga le sata ne au safa. Are you excited this morning? Amen. Lesitina, you look so beautiful. Tell that person next to you. Amen. Hallelujah. Vai sau si vai vi ele atua. Tu lai masisi yo lima ele atua. Amen. Hallelujah. Tina vai sau si vai vi ele atua. Amen. Hallelujah. Tulai masisi olima, bati basa uniesima. Alala na epese pefia, Yesu Kristo ya tato sitia.
Lalo mai se mai. Lalo mai. Awala manei whawai mai. Wawala si matama mai. O Yesu walata. Julai masisi olima. Bati masauli Yesu. Alaka mai pese pia. Yesu ke visoria tata sitia. Lalo mai se mai. Awala manei whawai mai. Wawala si matama mai. O Yesu. Hallelujah. Sauni le pasau pasi. Patina eu sou iluma, ana o sana aleluia. Tato ali ali pata sine, tato via lona lele. Hallelujah. O Yesu le amua manualo, tato mua ia mua. Sanai mai tu isotai, Yesu. Pasau pasi. Patina eu sou iluma, ana o sana aleluia. Viva mai. Viva mai. Soyalu mai. Luna. We bless your holy name. We glorify your name. Hallelujah. You are worthy to be praised, Lord. Hallelujah.
morning. Just forget about yourself. Forget about everything else. But let us come to worship God. Hallelujah. We are made to worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Father, we honor you. Hallelujah. Ngā te whāne e ne'e a te oe le nei tai au. Awa oe o le atua o atua. O oe o le tupu o tupu. O le ali'i oe o ali'i. O oe o le tue tū ma le ola. O oe o lo mātou lawhitanga. O lo mātou olo mālosi. Hallelujah. Le ali'i oe o le file mo. Lord, we honor you this morning. O oe o lo mātou whaamasino tonu. O oe o le malamalama o le laulangi. You are the light of the world. And you are brighter than the morning star. We worship you, Lord, this morning. Oe o le lao le ami o tonu. Fetua o pupula. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We continue to worship you, Lord. Hallelujah. We bless your holy name. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb We bow down. of God and sing, you worthy of it all. Hallelujah. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Father, we exalt your holy name. Maso wifo mapuno no atu ya te oe. Maso te whaalualo ya te oe. Lord, we honor you.
Mātou whapea atu tama. Ia maalia ia te oe. La mātou whai ngā taulanga le nei tai au. Ia e talia mai la mātou taulanga vi inga. Ma le whaamanu atu ia te oe. Hallelujah. Na wā e sili e se lava oe. E pa ia oe. E mamalu oe. There is no other God like you. Hallelujah. Ta mātou te whape atu ia fo'i atu lava le vi inga ia te oe. O le whaamanu ma le whaanene tanga. Na wai a fua mai a te oe. E toe fo'i atu ia te oe. Ia ia te oe le vi inga e whaavavau. Hallelujah. It's a tau ia te oe le vi inga. It's a tau ia te oe le vi inga. E mai ia te oe o mea uma, o mea uma o te abatu. It's a tau ia te oe le vi inga. It's a tau ia te oe le vi inga tu lai mai ai. Ma le whaaloalo. Whaafo le vi inga le atua le nei tai au. Hallelujah. Si ilo leo. It's a tau ia te oe. E afua mai a te oe. Toi foi a te oe. O lomi. Hallelujah. Sing it one more time. It's a tau ia te oe le vi inga. Hallelujah. Tau ia te oe le vi inga. It's a tau ia te oe le vi inga. It's a tau ia te oe le vi inga. Yes, Lord. It's a tau ia te oe le vi inga. For yes, ia te oe o mea uma. Hallelujah. O mea uma o te abatu. It's a tau ia te oe le vi inga. It's a tau ia te oe. 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 E afua mai a te oe. E afua mai a te oe. Te oe a te oe. It's a tau ia 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 te oe. Afua mai a te oe. Afua mai a te oe. Te oe a te oe. It's a tau ia 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 te oe. Afua mai a te oe. Afua mai a te oe. Te oe a te oe. Afua mai a te oe. Afua mai a te oe. Te oe a te oe. O lomi. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Tama loto na lau whanau le nei tai au. Awa lava ne ia I mātou se vi inga tama.
Awa e te tau mo no mea le vi inga ia te oe. Father, we glorify you. We give you all the glory. Thank you, Jesus. Lala mai nei tai au. Hallelujah. God is good. God is good. Elelele atua. Amen. Moana whawhitai au na mātua whaleanganga i le nei tae au, ia e maise le komiti o le wina, mo le awanoa, whaauro o tūla i atuai o tau luma le nei tae au. So, glory to God. O te whia whamalosi i lau whoa i nei tae au. I le mua tupu e tolu a lona whai upu is fulmantolu. 1 Kings chapter 3 verse 13. Mua tupu mata upu e tolu a lona whai upu is fulmantolu. E whapea, wa ofo ina atu foi e te oe a toa ma mea wa e le whaalongo mai, wa e le whaatonga mai ai. O le oloa a toa male mamalu. Ina ia le ai se tupu e tusa ma oe i au waso oma. Ameni. Toi whaitau atu, ua aufua ina atu foi a te oe, a toa ma mea ua e le whaatonga mai ai. O le oloa a toa male mamalu. Ina ia le ai se tupu e tusa ma oe i au waso oma. Hallelujah. Maina moe Solomona i le po e whaali le atua i le miti a Solomona. Mai Solomona, o le ase mea e te manao ai. Aina tali Solomona i le atua. Tau lava o le loto matala. Ai whai mai le launga Jesu. Ia o tau mua i sa ili le malo le atua malana amia tonu. Ona fo ina mai lea. Ona whao popo ina lea. E tu mau ale upu ale atua, amen. Ma aila oe le whamaoni o le atua ila na upu. Mana tuanga le kasi ale mea na manao ai Solomona i le atua. O le loto matala. Ai wa ai le tali ale atua, e tu samale la unga Jesu. O na ou whao popo lea. Wa mai wa ofo ina atu ya te oe, ma mea e te le i ole mai ai. Wow. Aisea, langa na wha mua e Solomona lo na atua. E tolu a mea na ya Solomona. Mua na mawala na avao le fine o tupu. Lua si i lona tu langa o ia o le tupu. Ma le lona tolu o le alofa i le atua. E le ifa mua e Solomona la na avao. E le ifa mua la na tu langa tupu. Ai na wha mua ya Solomona lo na alofa i le atua. Whawhea na whamaunia. E awhele le taulanga mūna na whaia e Solomona. Ameni. Lona lua. Na ia ave taulanga e whai lunga o le mea sili o na paia mo le atua. Ke loa oe a oe na e alofa i le atua. Ke re koe popole i se maua lunga o lau tofi. Hallelujah. Ke re koe popole i se mea ai alau whanau. Ke re kau whakali se kilo ako se whaiwhe au i lau au nanga. Amen. E whaia mea uma i lau alofa i lau atua. Roma e valu lua siful valu whapea e ngā lue le atua i mea uma lava. Mole le lei o e alolofa i ate ia. Hallelujah. Youth, whatever situation you're going through, whatever comes your way, just ask your God. Sometimes your parents' lives will fail. Sometimes your friends don't help you. Sometimes your siblings don't solve your problems. But if you put your God first, God will satisfy you. Amen, youth. Ekalesia, afayo na te alala manita yao angai masarusalo alo lot. Kangola e avela ufa mua I lowo tua. Not even your money, but your time, your commitment, and your sacrifice. Amen.
Talo atu le au mo se tatou pese whamonimone. Sa uni lau taulanga whai se mele lei mo logo tua ne tae. Joy, Hallelujah. joy, joy, oh joy, 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 joy overflow Amen. in my life. I've got joy, 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 joy Tele tulai mai ne tae au. in my life. Ai loe e whana, ai loe le loko le tua e loko ianga. Joy, Amen. joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I feel alright, got the power and the spirit in my life. Amen. Alright, got the power and the spirit in my life. 1 and 2, I feel alright. Counting my blessings, living one by one. 1, 2, 3, 4, I feel alright. Counting my blessings, living one by one. Oh, joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. I've got joy, 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 joy overflow in my life. Hallelujah. Tama si te atu le taulanga ma le sefulua ia lau whanau le nei tae au. Whaftai tele tama i lau foa i lau ekalesia. Whamanuia i lau ekalesia, whamanuia i ngaluenga. O pisinisi o tāleni o anga waa so se awala na awala mai nei se leni tama. Mātou te toi ofo i na atua wala o whi au malau ngaluenga. Whamanuia fo ieo le alu filufina nei se leni tama. Le anganga o le poto o le malama ia i lato. A wase bi inga o lau fiu. Whaawau mai lau whaunga tama al po kalame o wa fine le nei chai au. Mai se o le upu fola fola, se o Aso Tina le atu lai ai le upu nei chai au tama. Talo i lau whaunga lo mātou utua. Tu mawatu le vi inga ia te oe nei se i o le whawau. Ai ala langa le whanau le atua. Amen. Praise God. Praise the Lord. Ia, tau lava o na motu le pā, ia o tau silafia fo i mā ua nei. Ia, o o ane mulianga, o Ia, o- le awhawhine ne o le atua, o Pearl, whaafusuanga. Ia, o mā ua, o le a whaimatou MC le nei tai au. Amen. Well, warm welcome to our church this morning. Well, first of all, this morning we would like to introduce ourselves. This is my dear princess and daughter of the Most High God, Ane Mulianga, and I'm here, Pearl Vatfusuanga, will be hosting you this morning. Ia wa mai loa sa whatalofa atu le sui o tamana le la tai au. Ana nei, ia ai matatoe fia foi, e mate whatalofa aloa ia atu, i le susua i o le sunga ia le uli e riko, ma le whalitua ia e loi, ia ai maise foi le mamalu, ma le paia, o le au whainga luenga le atua mo latou whalitua, ti a kono, ia ai maise tamā matina matua o le kalesia a toa ma tātou whanau.
Well, again, this morning we'd like to extend a warm welcome to our church families. I know there was a greeting this morning, but we would like to, again, on behalf of Winner and our women's ministry, we'd like to extend a warm welcome, special welcome to our spiritual parents, Pastor Leuli, Yeriko, as well as good Falitua ya Eloi Yeriko, as well as our church, the leadership, the pastors and their wives, as well as the elders and their wives, and the family of deacons, as well as elders and our church family. Warm welcome. Whaatalofa atu fo'i I se wa asia le malu nei whaafetai wa esusu mai matala mai o au tātou whaatasi le nei sauninga e mana tua fo'i I la tōwolo o mata mai mai moa mai I upenga ta whailangi ma lo le soifua maua malangi e ma whaatalofa atu ia te oe I le suafa o Yesu Keriso. Warm welcome as well to our visitors who are visiting this morning, especially those mothers who are visiting. It's good to have you in the house with us, as well as our viewers online. Warm welcome to you, and it's good to have you join us this morning. E mo moli atu fo ile mawhaftaitele, ile falitua, si o Aso Tina le nganga ya Eloi, ia e maise fo ile komiti le wina, ile nei avano whaaro ma maua le nei taiao, ua avea I ma ua MC. We'd like to also convey our gratitude, deep gratitude to our dear spiritual mother, Eloi Yeriko, as well as the committee for giving us the privilege to host your MCU this morning. May you be blessed. Ia e whāwa e ngā ua vaina iai le grupo Tina le nei tausanga. O le theme e whapea o ke riso I tatonu ia te outou, o le wha moe I le manuia. Well, this morning we have 4 different groups, and we'd like to introduce to you the theme of this year is that Christ in you, the hope of glory. Ia, tu mai leo saupati nale, o le asauni mai le vaenga mua, o lo whafoina il faletua ia maioa Farani, ma o le lato siva e whapea a fio maia o e tama. Well, our first group now is going to come on stage. It's led by Falitua Maioa Farani, and they will be ministering to you through a siva that's called Afio Maile Tama, or Welcome to the Father. Ia le atua le nei tae au. Mai sau pate vi ia le atua. Give me a smile. Hallelujah. Praise the Lord. Ia le atua le nei tae au. Ia ma fo ia le inga le atua. Ono mwhai umtato potspoto le nei tae au. Ia o le siva la whaatino ina le group 4. Ia o le siva vi ia le atua. Mai se o le afoi. O le fi mo le aso le nei. E whaapitoa mo tina, e maua le kolose na taha upu mua, whai upu e lua su mai fitu, o ke riso lea o loo ia te outou, le wha moe I le manuia lea e maua o me tangata, o loo ia I ke riso, I te tonu ia te ia, o le siva wha la whatino ina, o loo ia le tangata fo lea, o loo ia te ia ke riso, e leo, e sili ona leo, I lona loto, o loo maua le whata oto, na tau pue whawhai pue lua tolu. E sili ona leo ina o loo loto, I le leo ina o mea malava, e tupu mai ai, lau a mio, malau a mio, e vi I ai le atua, o sile whaafafonga ma le sila, I le tau mawhainga a le group 4, I le nei tae au. Mai sau pate vi ai le tua. Praise the Lord.
Ia mana tua le fata o toa sili o na leo leo ina lo loto. Ia vai o ka se ongo mea o whana wale atua me sabati. Yeah. Ia sili o na leo leo ina o lo loto. Ile leo leo ina o mea uma. Awae tupu mai aile. Mio. A leo leo ina la tatou loto. O ka se kele o me pa o bali. Kele mea leanga, kele mea pa o vale pe a leo leo ina lo loto. Pero. Yeah. Leo. Yeah, amen. Guard your heart with all diligence. Proverbs 4:23. Out of everything that you're guarding, protecting, cherishing, guard your heart. That's what the word says this morning. E ia ke riso, e iaile ono sai. E ia ke riso, e te le itaita ngō fie. Whape nao na pūleo tatou loto. E ia ke riso, ke ia wa e lofa kanga kai ke le alofa iai. Ea, wa e alofa whasolo atoa. Amen. Well, in Christ you will have peace. In Christ you will have joy. In Christ you have love. In Christ you have everything. Amen. Ia, tu mai sau popo na le mo le vaenga le lao mai. O le tala whaatino le group le o le ao mai. Ia e taita I el faltua ia fetawi. Ia fai mai, wha moe ola I tutonu. Our next group coming up, it will be, it's actually led by Falitua Fetawi Farani, and they will be performing to you or ministering to you through a skit. Yeah, sao kala yang fai. Yoane, sorry. Yoane. Thank you, Jesus. Yoane. Fetawi Yoane. Amen. Be blessed. Open your heart. Please don't. No distraction. Mai sa popo ma la fata tali vaenga le. Test. Lava. Kua mangava mai ngaluenga. Na ngonga inga le vai malele lava. Poame se o kamala e fai. Kalo sie o lako mama mele mako fale. Wo le lava. Mama fanga luenga le ngai yaso. Ngalo fia kau ngu le fale o moe loa. Se fai singa malo longa. Oh, hi, Mom. Vai o seu kama. O me ye fai. Se vai le mesi o kako fale. I just got home. E ke ngofo le fale le aso a koa. Ai le kama e ke ur kako fale. But I was out with my friends. They wanted to hang out. Vai o seu kama. O leo ke sau malo le lava. Makua yo stress me ala ngaluenga. A leo ke sau fa pea yo e kango e keu fa manga ia le fale. Ia sau si o ki ngao le e fa fia me le mafau o mam. Ke le me o mafau fau. E vai le mesi o kako fale. Alungeia ai longa fa o keu malo pok.
Anu se o kam, anu ke ulo po. Oh, there's some mail over there. I got it from the mailbox. Oia meli. Oka o kai. Se vai o sesi. O le pili o le paua. Pili o le vai. Pili o le fangua. Oi au e o le loa po le. Sau le la vawa. Kili ngo stress. Ai se va ai sesi. Oi. Wale ka ngā mea. Wa ko le vai aso. O ka kikia le ngai ka ngā mea le kaka. Oi au e. Ai pa ua. Ko i fafo se miti. E fai ele mea ai. Le ai ma se mea waku ua i fafo. O le la va. Kasi le lima fai ngā luenga. Kau fa soa soa ko kongi ngau pili. O le kau singo si au fa ngau. O le iloe lo ma fau fau fa vasenga. A le kau ma fai ngā fo i o lo a inga. O le iloa po le ale me o le a fai. Wala ngonga in, la ngona ina lo ule la va. Awa sau fo i male vai vai. She carries everyone. But who carries her? Ua e tau aveina tangata uma. A waina te tau aveina o ia. Lea tu wai. O fea e oi. Fai loa mai. O le la ma. Wa ngau lo ni tangata. Where are you, Lord? Help me. And I don't know how much more I can carry. Help me, Lord. O a ua hana. Sa o te talo malo tinga. Ena whaafafonga ina o e Yehova. Sa o tangi atu I le atua. Ele e tasi. Ele whaalua. E sa o whaia pea lava pea. Lātou te le malama I lo tinga. Sa o lātou manatu. Ua o vai vai. Lātou te le I whaalongo ina. Fo I lau te talo whaatau anau. O te le I fiu. O te le I savali ese. Ai sa o nofo pe lo na fio anga. E ui lo whaatalitali. Sa ngā lue le atua. O ala ngona o le whaanoa noa na ia te au. Sa o tau awe ina foi le wha moe moe. Ta talo whaatau anau. Ma le whaatua. E ala I le whaatalitali. Amene. Hi, Mary. I didn't understand everything, but I chose to trust God. What He placed in me was greater than my fear. I am the Lord's servant. May it be to me as you have said. You don't need the answers. Just say yes to God. He carried all the strength. He carried all the glory. Obedience and surrender. Usi tai matui na atu male atu atua. Ile fina ngalo le atua. Amene.
O a'u o e seta. Fear didn't stop me, but purpose called me. I was chosen, but I still felt afraid. I didn't have all the answers, but I trusted the one who placed me there. For such a time as this, you are not overlooked. God is not forsaken you. God positioned you with purpose. So don't look back. Don't stay silent. Because the Christ in you is the courage you need, the hope of glory. Courage under pressure. Not to tell it time me opuapuanga. Amen. O a o ruta. O te lei loa tonu le mea ngā iai le ala. Aina o filifili o te nofu bea. A wā o le mea te alu iai, o te alu ai. O le mea te nofu ai, o te nofu ai. E whai lo nuu mo nuu. E whai fo ilo watua mo watua. A wā o le ke viso lo i tonu ia te oi. O le wha moe moe ola lea i le lumanai. Fa'a maoni. Male malosi. Amene. You carry what we carried. E te tau aveina la mato wamu. Christ in you, The hope of glory. Kolose moa moa kai pelose fuma le fitu. O ke riso lea o loo ia te oto. O le wha Moe moe i le manuia. Fa'a fetai Yesu. E oi ina o vai vai. A o ke riso lo i to tonu ia te a. Ua o malosi ai. Mom, I cleaned my room. Well done. Very good, Gil. I love you. I love you too. Please. We are chosen, we are called, we are strengthened, not because of us, but because Christ lives in us. Ua whiwhiwhia I tātou, ua wala awina I tātou, ua whaamalosia ina I tātou, e leo nau tātou, a o ke riso I te tonu ia te tātou. I'm not who I was, but made brand new. The old is gone, your spirit breaking through. No longer bound by shame or fear, your glory lives and breathes in here. I'm hidden now in perfect love, sealed with power from above. I am chosen, I am free, more than a conqueror in me. I've been given heaven's best. Christ in me, the hope of glory, writing a new story. Every chain is broken, every lie destroyed. Christ in me, the hope of glory, my identity.
is here, the mystery revealed. Christ in me forever sealed. Hope of glory, Christ in me. Greater is he that lives in me than anything this world can be. I'm a child of the Most High King. Royalty flows through my veins. I am light, I am salt, I'm the righteousness of God. Every promise, every blessing lives inside this temple now. His strength, my weakness, His life, my purpose, His glory shining through. Christ in me and Christ in you. Christ in us. Yeah, praise the Lord. Hallelujah. Yeah, the iale li te lola atato sa ola vai upole tua. Ia on te whaua wai leo tato pese ma aitema I se taimi pe a umatu lea. Ia a te whaatalofa atu le pa ia ma la malo tato e kalesia. Sunga ia li whaiwhi au, whale tua, to I ina, ti a kono. Ia o hao sina o tato e kalesia. Ia se iho o lava I whanau talabou. Ia ma le loa loa tato e kalesia. Whaatalofa atu I le suafa Iesu Keriso. E mamoli atu foi, me le anganga whaftai tele lava, le whawhetai, mai le taele o mātou loto, e veia o masui o mawhtanga tina, sunga I le komiti whaafoe, o mawhtanga tama, e mese le komiti whaafoe o tato e kalesia, tama lava, le mamalo o tō mawhtanga, whawhetai, ma walunga la o tō whaaloalo, ma o lo tangata nei, ai mese le mawhtanga tina, Whaftai mo hotel matangofie na matou hasia. Ia e maise mea alofa tupe tu seleni pa ia o tō whoai. Tō whaia lava melelei uma o nolo o tō sila I le tua. Tau ina ia whamanuia tele atu le tua I meo whaangau ina o nolo o tō a au mawhola ma lo o tō alofa tūlai. Ia ai o le upu le nei tai au. Whaftai le tua, le whaletua ia line, le vai, o le amanga lulue atu le nei tai au, I awase whaaliwina le upo le tua, o tal tonu foi, o le atu le ale tatu taimi, ia mai a foi nei, mea lava le a ngatai, ono le tatu taimi, o nei le uma tatu aitema, ia o le a whapena lava ona whai. Ia o le tatu mata upu, o ke riso, I to tonu o outou o le whaamoemoe I le manuia. Christ in you, the hope of glory. O tatou mau pe o tatou text, o le kolose mua whai upu e luasfulu ono, se ia o luasfulu fitu. O le mea lilo lea, sa nā tia talu mai au ngā tangata, ma tupu langa ua mawai, a ona ponei, wa whaalia mai I ona tangata pa ia. Na whina ngalo fo I le atua, o na whaelo atu ia I la atou, le winga o le sili ese, o le lelei o le nei mea lilo o inu ese, o ke riso lea, o lo o yate o tou, o le whaamoe I le manuia. The mystery that has been hidden from ages and from generations, but now has been revealed to His saints. To them God willed to make known what are the riches of the glory of His mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Whamaile tala Paulo I le lua Koronitos fululua whaipoi fitu, o le tele ia, o mea lilo ia po o mea na whaalia atu e le atua ia te ia, o mai o mea lilo na o iloa mai le atua.
Paul said in 2 Corinthians 12, verse 7, there are great revelations that God showed me, all the mysteries. I le whai upo e fitu o le lua koronito na matau pa sulu lua. Awha mai, ina ne I o wha amaua lunga I le sili ese o mea na whaalia mai. Sa tuina mai a te au, se le mea matui I le tino. O le angelua satani e tui mai a te au ne I o wha amaua lunga. In verse 7 it says, because of these great revelations from God, and to keep me from being proud, I was given a thorn in the flesh, a messenger from Satan to torment me. Whamai whai upo e walu, whamai paulo, e whaatolu na o ai oi I le alii, ina ia ave esele nei mea ia te au. Paul said 3 times, I pleaded with the Lord to take it away from me. Ai whapea mai le alii ia te au, ia paulo lea, o loo nei a lofa tū noa, e lava lea, e fesosoani ia te oi. A wā ole vai, e wha atoa tuai, loo mana. In verse 9, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power or my strength is made perfect in weakness. Amen? Waile maa nei ale tali ele tua. My grace is sufficient for you, for my power, my strength, God's strength and power is made perfect when we are weak. Lona winga, o le tatou vai, o le a tatou va ai, I le wha ato toa mai o le mana o le atua. Ma lona ma losi sili ese, I lunga ia te oe. Amen. Amen. O le mea lea ua tele, tala lea Paulo, o le mea lea ua tele ai lo fia, ma o mita lava, I mea o te vai ai, ina ia tu mau yo lunga le mana leo le atua. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. E vesili tangata, o lea tonu lava le mea lea, ma tui, lea sa fea ngai ma Paulo ilona tino. Many people ask, what was the thorn in the flesh that bothered Paul? Whamai nisi tangata, o le tau whaaleanga atu o tangata, o mahalaia mawhita, o mea nā atu wale mati ngā ailinga luenga. Whamai nisi, ai oni ona mai, po se mea sa whaina ilona tino. Some people say it's the persecutions, the insults, the hardships, and difficulties he faced in the ministry, but some think it's an infirmity in his body. Leo tatou loa uma lava le rapture. Amen. Yeah, tatou loa le sitianga. O tangata na whailoa I le tua le revelation lea ma le whaalinga lea o Paulo. Langa e tele lava mysteries mea lilo whaalinga na whailoa le tua ia Paulo. Mea la lea lena tō lau atuai ia na tala ia. So even the rapture. O le si lea mea lilo lea le itala noa te le intangata. A le tala noa I Paulo. O le mea la le lefa mai Paulo. This is a mystery. Because, o le point mua, o le vaenga mua, e tolu ni vaenga e whitala no iai, ala vaenga mua lava lea, o ke riso, o lo a fio, I to tonu o oe. Part 1, Christ by his Spirit dwells in us. Ia, pean whai atu, o le tasi leo whaalinga na ave ia Paulo. This is one of the revelations or mysteries given to Paul by God. Te whai tau atu lava le kolose mua lua ono, o le mea lilo lea, sa nā tia, talu mai au ngata matupulanga umawai. A ona po nei, mo whaalia mai I ona tangata pa ia. Whina ngalo fo ile tu ona whailo atu, ila tau le winga sili ese le leo nei mea lilo, o ke riso lea, o lo iate o tou, o le whaamoe I le manuia. Colossians 1 verse 26 to 27 says, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now revealed to the Lord's people. Mai lava I le amatanga, ino opa ule ulua I tangata,
Se ia o mai le nu o Israelu, o mai tu la fono ma perfetta vai temi na, o le mamalu o le atua. Sei le pa ia o pa ia il fale fetafai. Amen. Amen. Right from the beginning, when Adam fell, to the history of the Israelites and the law and the prophets, period, the Shekinah glory of God was in the Holy of Holies in the tabernacle. Ina ua maliura Yesu mato e tū mai, wa avea ia matongi ola o a tātou anga sala, o i tātou ua whaatuatua, ma ua avea matangata fōu ia keriso. When Jesus died to pay the penalty of our sins and was resurrected, everyone who believed in him was made a new creation. Amen. Tangata fōu oi. Ua mawai mea tuai, ua whaamamaina i le toto keriso. Wa fi oi keriso I to tonu o tātou anganga, o I tātou o le malu o le atua, o iailo tātou whasinomanga ia keriso. We are a new creation. The old is gone. We have been so cleansed and washed by his blood that the indweller of the Holy Spirit, we are the temple of the Holy Spirit. We have a new identity in Christ. Amen. Vaenga lona lua o le whaamoe moe I le manuia. Part 2, the hope of glory. Whamai le kolose mua lo fitu, o le keriso I to tonu o I tātou, whaamoe moe I le manuia. Colossians 1 verse 27 says, Christ in you, the hope of glory. O se tasi winga le upu lea glory, o po o le manuia, e whaapea, o le whaailoa mai lea, o le sili ese, po le excellence, o le sili ese, malava o le atua. One of the definitions of the word glory is the manifestation of all the excellence of God. E mawhaila o na whaise whaupunga whapea, o ke riso I to tonu o I tātou, o le wha moe I a whaailoa mai, le sili ese o le atua. Therefore, we can say, Christ in you, the hope for the manifestation of all the excellence of God. Amen. Which means God wants to show his excellence through you, the manifestation of his excellence. Amen. Okay, e le tala le fi whaitau atu tala se tangata le sa tustusi. Fa mai la lantala, le la tam whaitau atu lava, vave lava, ia e whasamoa mai foi e sister Line. Fa mai le tala tangata lea, le la wha peritania e whasamoa mai sister Line. Fa mai lantala, I invited a friend to my home. Na o wala au lia se wo I le fale. We sat in the living room, not saying much. Mana whanofo ai lava le ai se tala. I began scrolling on my phone. Solo la wa ai I le telefoni. He said something about end times and nations' economy collapsing. Fai mai o teimi amuli wa whaale tonu tamau a inga o atunu. I wasn't interested, distracted by something I was looking at in the social media. Le inka lesi iai lo mafau se sua lava tala fa sale mausau. Long lapses of silence, feeling bored. Le ai ni tala noanga o sau fo le fia moi. Looking at my table, I saw stacks of invoices, unpaid bills. Lunga lau, faula la iai pili ma e tā lafu. Pa ngā lea, pe a wha pe fea. What am I to do? My head was pounding. Worry and ugly fear raised its head. My friend was speaking, but I cannot hear. Ti ngā tutui le ulu, leo tele, le popole, ma le fefe, wa le langona ai se upu. What is the answer? O le a la le tali.
Te ilo le tala al tangata lea, whamailan tala o ia o Kerisiano. Na ia wala aulia ia Yesu e sau ilona o langa. I was a Christian and I invited Jesus into my life. I was not interested in Jesus' words, but I am a Christian, born again. But I wasn't interested in what he was speaking. There was no connection, no communication. I was distracted. So many problems. Worry, so huge and loud. I could not hear the word. Te loa, te leo taimi whapena isitangata. Sometimes we invite Jesus into our hearts. We let him come into our homes, but we are so distracted. We have no communication. We have no time for him. We're so filled with fear and worry. I say because you are so focused on things of this world that you cannot focus. The answer is right there. He is the source of life. The master of the universe is right there in your home, in your hearts. Christ, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. That's how huge his love is for us. That he came, no longer stayed in the tabernacle, Holy of Holy, but he moved right into your spirit to live there. Why? Hope that the manifestation of all his excellence will be manifested through you. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ile Johannes fululima, ile o ngata ua lava le whamai ai. Whamai whaalango-lango mai whaatuatua. E maua ai manuia mai le tua. Abiding in Christ, you will see results. John 15 has a vital lessons. Divine connections equals divine blessings. I am the vine, you are the branches. Whoever abides or lives in me, and I in him, bear much fruit. For without me, you can do nothing. Amen. Fai upuna e lima len fai tau mai line. Fai mai Yesu, o hau nei o le bine, o la o tou, o le tu mau ia te au, ma o ia te ia, o ia lava, e fua tele mai. Your fruit will multiply greatly if you stay connected. Awa ele mawhai o dose me tasi, pe a o le iai. O lana binga le wha mai Yesu, pipi I mai a te au, connecti mai a te au, e ke maua me le lei, e ke maua manuia, e fua mai ngaluenga le lei lo o langa, e fua mai fua le nganga pa ia, e tele le multiplication maua mai te oi, pe a e tu mau I la upu. Amen. Yeah. Jesus is saying, stay connected to me, and you will have good success. Whatever you do will bring much fruit if you stay connected to Jesus. Amen. For example, an example of a man who always stayed connected to Jesus and his word was Paul. Great revelation was given to him. He bore great fruit, and he wrote nearly 2/3 of the New Testament. Paul said, when I'm weak, God's power is perfected on my weakness. Amen. Hallelujah. O te mana tua lava se upu wha perfetanga. Sa ave se tasi whaila aunga mai Amerika I le tato apostolo sunga ya Viliamu. O lela la paraphrase atu le mele and whapea mai lantala.
E whetai, o le tala le te malo Amerika na, whai a Williamu, sunga a Williamu, whamai. E whetai ia I pea oe, matangata I longa, matangata ata mamai. O le tele o taimi, e te langona I manatu, e pei ele atu o toa oe. O te manao, ia e langona na, ina ia e loa, ona e whaalango mai ia te au. An American teacher prophesied to late Apostle William, you will meet other great men of God, and many times you will feel handicapped, but I want you that way, so you will learn to always depend upon me. Amen. This is what, this prophecy said to William. Many times you will feel handicapped because of these men of, degrees, of educated men, great men of God. And he said, many times you will feel handicapped around them, but I want you that way so that you will always learn to depend upon me. Amen. Because a tatou whaia melo tatou malosi, o le mawhai o na wha ato o toa mai le mana o le tua. Ai se langa wa e tumu lava oi a te oi. Wa e tumu I lo iloa, wa e tumu I lo poto, wa e tumu I o manatu. Ia. Wa le ofi mai lava le mana o le tua. E wha pēnā o na wha malosi mai lo na mana I a te oi. Awai le tala ni ta maa loa whai. I want you handicapped. You feel handicapped. But I want you that way so that you will always learn to depend on me. Amen. Amen. Apostle William was a man of faith who always valued the leading of the Holy Spirit. He was able to build God's church from nothing to what it is today because he learned to depend entirely on God, the master builder. Amen. Ta mai whatuatua. Sta mai whaalango-lango I le anganga pa I o le tua. Na mawhai ai e ia, ona o le anganga pa I o le tua. O whaapena, ona whaatumuina o ia I le mana ato toa. The glory, Christ in him, the hope for the manifestation of all the excellence of God on him. So, lea o tatou wa ai, atia ele e kalesia le tua, mai le ai o se mea, from nothing, se ia o I le taimi le nei, ona o le whaalango-lango, ma le usitai I le atua. His power is made perfect in weaknesses. E whaato o toa mai lona mana, pe a elu watu ia te hia, ma lo lei loa o se mea, ma lo loto wa vai vai. Awa e na nau atu ia te ia, wha tumu mai ao, wha pe nau na wha I loa atu lo mana lea, le excellence lea, le sili ese lea lo mana, o lo e manao, e wha I loa atu ia te ao. Amen. Fetalai Yesu, au no mao, to te le mawhai a lava se mea. Jesus said, without me, you can do nothing. Abide in me, and if my word abide in you, now listen to this great promise. If you abide in me, and my words abide in you, you may ask whatever you will, it shall be done for you. Ai tu mau ia te au, tu mau lo upu ia te oe. So se mea te ole mai ai, o te whaia, o te whaia, o te whaia. E leta la pelo le atua I ana folfolanga. E leta la pelo le atua lo se tangata I tala pelo ai. If he says it, he will deliver it. He is faithful that promised. Amen. O le vaenga lo na tolu, vaenga muli fo I lea, o le upu a keriso. E iai le anganga, maleola. Part 3, the word of Christ is spirit and life. Jesus said in John 6:63, my words are spirit and they are life. O lona winga, o upu, e back ele anganga pa I o le tua.
And if you take Christ's words and you speak out Christ's words, you will see the Spirit of God coming upon those words. Not your words, but you're aligning with the Word of God, you will see those promises fulfilled. Amen. In myself, I can do nothing, but in Christ, I can do all things, because Christ gives me strength. O te le mawhaia se mea ia te hau lava ia. Ai o te mawhaia mea uma ia ke riso o le whaamalosi mai ia te au. A olo ua tua e whaatoa e ia te au mea uma e mativa ai. Listen, church. A olo ua tua e whaatoa e ia te au mea uma o te mativa ai. E tusa ma le whaulai o lona vi inga ia ke riso Yesu. And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. You will see that promise manifested if you do not doubt. Amen. Hallelujah. God's word, not Leuli's word, not our Apostle To's word, God's word. This is God's word. A vehina le upu le le tua. Ma e tau tino, ma e tau talatala I le whaatua tua. E te vaai I ai ona fua. Death and life is in the power of the tongue. Those that want it, they will eat its fruit. Amen. Oti ma le ola lo pule lo faiva lea. E te ai I fua. O le oti po le ola. Pea e tau tala e manao I ai. Amen. Oh, hallelujah. In Christ I live and move and have my being. Ia ke riso o te ola ma o ngā yo iai wa iai fo ia ono o ia. Ia ke riso o te ola ai ma o ngā yo iai ia ke riso e leo e loi e leo mato loto lua. In Christ I live, I move, I have my being. In Christ, ia ke riso wa o malo lo ai. Wa ia te au le pule soli ai, wa whaaleo ngā inga luenga le fili. In Christ I am healed. In Christ I have authority over all the works of the enemy. I have the mind of Christ. I reverend Christ. Therefore, he gives me wisdom, because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. He desires to give you wisdom. He desires to give you strength. He desires to give you creative ideas. There are seeds of greatness on the inside of you. If we believe it, we will see it. If we believe it, from my ole poto ma le mafaufau, ole anganga ole whatonunga ma le malosi, ole anganga ole malamalamba, ole matau I le alii, ole malamalamba, spirit of wisdom and understanding, spirit of counsel and might and knowledge and the fear of the Lord. Isaia na sultasi fai upelua. That spirit of God in you. Lalon fa moe moe. Satan is lying to the Christians. I can't do it. I just about quit. It's too hard. It's too difficult. I'm afraid to step out. There's greatness on the inside of you. God Almighty on the inside of you. Dear Lord, church, we pray the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Christ. For I mai le nganga le poto ma le faalinga I le iloa le leo ke riso Yesu. We pray that for the church. Because when you see who you are, when you know your identity, when you know who lives on the inside of you, you get a revelation of who is inside of you. You're going to start walking a different way. You're going to start talking a different way. You're going to start believing a different way. Te lo tala Yesu na fai le fine sa Maria.
Fai mai le, mai sa uvai. Le me lava tui la uvai le fe ave ia me Samaria mai utaia. Fa mai Yesu. Pe ana e loa. Le tangata le fai atu ia te oe. Au mai se vai te inuai. E te ole mai a te au. O te abatu le vai le ola. If only you know. Mangele pe ana e loa. Le keriso lea. E te tonu ia te oe. It's going to change our lives. It's going to change our very being. Change your walk. Change your believing because of the identity. Because of this mystery revealed. Christ in you, the hope of glory. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God loves you, church. Te lole afangata mai I ono lo ia ai te mul mai. God loves you. Christ is in you. The hope for wisdom, the hope to strengthen you, the hope to encourage you, the hope to stand up to the lies of Satan. If you're worried and if you're fearful, you are just meditating on the lies of Satan. Don't meditate on the lies of Satan. You meditate on the word of God. Famaya yo sua mua fai upwe valu. Famaya yo sua mua fai upwe valu. Awane te amalo mutu. Upwale ne tu la fono. A ia e mafo yai. Ile ao malepo. Ina ia e ana e te faya. Ona manuia ile wala. Ona e manuia ilea. Meditate on that. Meditate on God's promises. Hallelujah. Do not let the word of the Lord depart from your mouth. You speak it. You align your words and your tongue and the mouth with what God says. This is who you are. And when you align those words of God, you start speaking it out. You start practicing. This is who I am. I am the head and not the tail. I am at the top and not the bottom. I am at the top, not the bottom. You are at the top and not the bottom. Hallelujah. You are an ambassador of Christ, created to do great things for the mighty God. Amen. Hallelujah. Brosa te kere brosa. No mon grace kere grayo. Le tua lo mato tama. Pupula mato loto. Ya mato lol fa mo la vala au mai. Yo mato olanga. Le tua foi mai le ngang le poto mal fa linga. Mato te lole le kerisolea. Le kerisolea. Le kerisolea. Olo a fio I tonu ya te mato. Va fetai tama. Fo il vi inga ya te oi. Lo swafa Yesu. Amen. Mai sau pati vi ai le tua. Vi ia le li oka se mana I ole upul nei tae au a. A whaito te tū mau ia te au. A tū mau fo ila upu ia te utou. O mea tau te ole mai ai. Ea, e whaia lava lea mo outou. Amen. Pei au le tatou thimle nei tae au. Ke risto te tonu ia te utou. O le wha moe I le manuia. E te manuia pe a e ole I le atua. Awa te fefe. E te ole I le atua. Whai mai. Lai whaatali mai a te oe te ole atu ia te ia. O manuia o malai le langi. E au mai a te oe pe a e whai o ia te oe ke riso. Amen. This morning, we thank God for the word. The word says, if you abide in me and my words abide in you, whatever you ask in faith, he will grant it. Amen. We thank the Lord for his presence this morning. Ia, tau sila mai tai la le lei o le afoi. O awhawhine pele I o le atua. Ia o le nei kulupu e taitaina whale tua ia line le vai. I o le asa auni e whai atu le latou siva e whapea o mea le lei na whai e le atua mo wau. Now our group here is actually led by Faletua Line Levi.
They're going to be ministering to you with a spiritual song that says, what the Lord has done in my life. Hallelujah. Lenganga pa ia sau mai te tonu wa ke riso it's inside of us. E sau wa ia te oere lo te tele tau tua e te tala noa e le whaatua tua. Amen. Sau wa fa mai le wa vai wa o malos. Fa mai le wa mativa wa o tamau ainga. Fa mai le wa mai wa o malolo. Fa manuia le tua o sila ne tai. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I
pa ia lava le tupu o tupu. Le ai te male na umatu nei. O le oti ma le ola, o lo i le pule le lau whaiva. A whaia te sau noa I upo le oti e te oti. A whaia te sau noa I upo le ola e te ola foi. Ai se a wa foi o ke riso lai to tonu I a te oi. Ke riso lai tonu I a te oi. Whai mai le whata o tona e sfulu walu lua tasi. I a ke riso o te tau tala I upo le ola. I a ke riso o a ua tangata fou. Ua fou lau tau tala. Ua fou o manatu. Ua fou mea uma I lo o langa. Wa ile to ma fau mea na e yai. Wa ke riso o lo nofo I tonu I a te oi. Amen. We just witnessed a ministering song that talks about death and life is in the power of the tongue. When you speak death, you will have death. Like this morning we heard the word. When you speak life, you will have life. The word of God is life, spirit and life. To those who believe, receive. And so, as we come to this time, yeah, ole ai tema leo le ato fa fonga yai, ole tala fatino, fai mai ke riso e tutonu I a te au, ole faletua o lis, I au I o taitai, ole a foi a group. Anyways, introducing to you our skit that we're about to see. It's called Christ in Me. It's actually led by Faletua Lis Fair. Pray that you open your heart, let the word of God minister. Amen. Be blessed. Patalo fatu le nei tai au le sunga. Wa whengai ngai mai sile malo tatu e kalesia. Ia wa vea masui o le mato tai alis. E whailua tu ale mato ai te ma nei tai au. Peo ne pese o masani lena umatu nei mai. When the weak say I am strong. When the poor say I am rich. Hey, and when the blind said I can see. Because of the Lord has done in me. Yo e o tai au le nei, a tau si sila mai, o Yesu lea, o ke riso lea, o le faa moe moe lea, I le manuia, o I tātou. O le asauni le kulupule nei, lona lua. O ni muli mau o le asaunia. O ni mau fo I o le awhailoa tina, e whailoa tuai le lato savavali ma ke riso, I to tono ia te I lato, I le lato savalinga le nei tausanga. O mea na whea ngai ma lato, a o ke riso wa I to tono ia I tato, o le wha moi moi ola lea, I le manuia o saunia le atua, wha manuia le atua e to e nei tai au. Hallelujah. Isaiah 43 verses 1 to 3. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I summoned you by your name, and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior.
In Christ, you are redeemed. In Christ, you are fearless. You're not afraid. In Christ, we are empowered that whatever comes your way, the hope of glory, this hope of glory, I said hope of glory will not shake in you. Jesus' name. Ia ke riso, ua wha mangalo ina au. Ua o mawale loto mawalalo, ma le loto wha mangalo. Ona o ke riso. O te wha mangalo atu ai, ia te oe lale, ia te ia lele, o la tau lai. O te wha mangalo ia te oto. Pe a whai, ua whai iau mo tau whili. Ia ke riso. Ua o manu malo. Ua o manu malo mai le whili. In Christ, I forgive those who trespass against me. I am free. I am free from sin. Romans 8, verse 1. There is no condemnation to those who are in Christ, who do not walk according to the flesh, but to the Spirit. I live my life in the Spirit. I can walk in the Spirit. I surrender myself to Jesus. Amen. Ua papatiso ina au whaatasi malakeriso. Ilona maliu na whaasātaro whaatasi, malau tangata tuai. Na tano mia mauta tu whaatasi makeriso, ilau tangata fau. Roma e ono, fai upo e lua. In Christ, I am healed. O le na ave ina e ia lava tātou anga sala. Ilona lava tino ilunga i le laau. Ina ia te ai tātou manga sala. Tātou te nofo i le ami o tonu. O ona wha lava foi, ua mālolo ai tātou. A o loo atua, e wha atoa e ia i ate o tau, I mea uma. E matiti vai o tau, e tusa ma le whaulai o langa vi inga. Ia ke riso Yesu. Philippians 4:19. And my God will meet all our needs according to the riches of his glory. Now, church, this is not necessarily material wealth. It's talking about the Christ in you. Amen. Christ in you, because if you have Christ in you, you will have forgiveness and reconciliation with God. Christ in you, you will have the strength to forgive, to love, and to persevere. Christ in you, you will know your purpose and your identity. Christ in you, you will have access to God's provisions. Hallelujah. He became poor so that me and you can become rich. He has more than enough for us to sustain us day by day. In Christ, Christ in you, all our needs are met. In Christ, I walk with love, because God is love. Nyone mo mua fa fa upes fu maleonu.
A o tātou fo'i. Wa tātou I loa ma wa tātou whātua tua I le alofa. O loi tonu o le atua ia te tātou. A wa o le atua o le alofa lava ia. O le tu mau I le alofa. Ua tu mau o ia I te tonu o le atua. O le atua fo'i o te tonu ia te ia. Awa nei ngalo ia te oe le ulua I alofa. You will never find love in the world. You can only find love in Jesus. When you're down, when you don't feel love, just look at Him. Because God is love. In Christ, I am an overcomer because the Creator is in me and is in you. 1 John chapter 4, verse 4 says, "You, dear children, you are from God, and because He is in you, because the one who is in you is greater than the one is in the world." Le whana ue, mai le atua lava o tau. Ua manu malo foi o tau, ona o ia. E sili o ia, ile e sili o ia ia te o tau, aena o e, lo o e o le lalo langi. Le whanau le atua, le nei tai au. O a mea o lo whapena ona whiangai ma lo wola. Ona as whamanatu le nei tai au. E matautia lava o ia. O lo totonu ia te oe le anganga pa ia. O lo whapena ona fistosoani ia te oe. Vi ia lava le atua le nei tai au. In Christ, we have hope in the riches of His glory. Ya ke riso, olo ya ilo tatu wha mui mui. Ile manuia e sili esi. Ole halea manuia. Colossians 1 verse 21 says, "To them, God has chosen to make known among the Gentiles," it's you and me, "to the glorious of the riches of that mystery." What is that mystery? The greatest mystery is now revealed. Is the Christ in you, the hope of glory. Ole reveal ole mystery nga nanatia. Ai ole tai au nei, wa e whaalongo ai, ua whailoa, o ke riso lea I te tonu ia te oe maa. O ke riso lea, ana le maliu ia si ke riso matoitu, ele ai se whaalatanga. Will be no salvation. Whawhetai lea tua mo ke riso, wa maliu o lona toto, wa maangalo ai o tato wangasala, wa maua ina tato wa nole langi, wa ta wa mea tino ina ai tato, o no le tau langan sauni e ke riso, wa whaamama ina tato, wa whaamangalo ina tato, wa tau le leia tato, wa ta wa mea tino ina tato, ona o le toto Yesu ke riso. Whaamanuia le atua e te oe nei tai au.
tu. Te su fatasi o au, tu au spati mo le au. Ngai te mamuli. Ia ona fa pena fa tapena ina le fa nau. Chrysler, amalmon. Test. God is good all the time. Amen. So I'll just share a little word for our mothers on behalf of their children. Mo mātou tina whapele tina o le whale tua e loi, ma tina ua tātou whātasi le nei aso. Ai nei ngalo fo i lātou ua whaile langi le wholaunga. O tina o loo maitanga, mai lātou o loo tau aveina o lātou whanau i lātou loto. O le aso, mātou te whaamanatuina i o tau, i se tūlanga whaaeina, ma le whaaloalogia lea o tau. Mātou te whaapetai lea tua mo o tau. O le tina, o se whaawhaile leina, o se leo leo, o se pui pui i lona a inga, tu mau i le tatalo, ma tumu i le whaamoe moe. O ia, o se whautua, e tu i le wā moe bele ia te ia. O se tina e whaama losi pea, e tu sa lava pe vai vai, ma lea atua le maa losi. O lona alofa e atangia mai e le fina ngalo le atua. O le ono sai, anga le lei, ma le ola whaataulanga. E pei o le alofa o Yesu ia i tātou i taimi uma tātou te le fia ai. Ma to i lalo ai, ma whaafita uli uma. E whapena fo i le alofa o se tina e whaawa upea o na tatalo. Tu mau, ma whaamalsi au ia i tātou i taimi uma. Whai mai le upu i le whata o tatolu tasi. Ua whaofuina ia i le maalosi ma le mamalu. E tū lai mai lana whanau, ma whaewhitai a te ia. Ma le nei aso, ma tau te tū lai ai, ma whaatino ina se siva e awa lofa atuai i tina uma. Ma mātou whaewhitai a pele atua mo outou. Ua mātou pēnei, o nei le i tu ua lau te talo. E le i tau fia ina lau whatua tua ina o i mātou. E le i tau fia lo alofa ia i mātou. E tusa lava pe whaingata. O loo e ta ave ina pe mātou i lau te talo. O au tau langa ua mātou manuia ai. O loa alofa e tau sia ai mātou. Ua mātou tūla i atu. Ono o ia, ona o la o tau whaamanuia. Mātou te alofa ia te o tau, ma ia whaamanuia te le rea tua. To our mothers, our spiritual mother Eloi, our mothers here today, and those who have gone before us. Our mothers who are expecting, prayerfully hoping, and those who carry their children in their hearts. Today we celebrate you, we honor you, and we thank God for you. A mother is a nurturer, a protector, a covering over her family, steadfast in prayer and full of hope. She is an intercessor, standing in the gap for her loved ones. A woman of strength who keeps giving even when she is weary, tired, and poured out. Her love reflects the heart of God, patient, kind, sacrificial, and enduring. Just as Jesus loves us through every disappointment, every failure, and every struggle, so does a mother's love which continues to pray, endure, and encourage us through every season. The word says in Proverbs 31, she is clothed with strength and dignity. Her children arise and call her blessed. And today we do just that. So on behalf of your children, we pay tribute to you in a dance we've prepared. We thank God for you. We thank you for loving us. We honor you. We are here today because of you, because you never stopped praying, never stopped believing, never stopped loving us even when it was hard. Your prayers carried us, your sacrifices shaped us, your love sustained us, and we're standing here because you never gave up on us. We love you. God bless.
Hu te whawhetai le ali aso uma, he le aunoa o na viga I lo ugutu. He mita mita lo uagaga ia te oe, ua e fusia au I lo alofa. O mea umaua o maua, o loa galelele, o le ola male malosi, o lau mea alofa. O lea o te awatua, lo uloto atoa, e le ai se isi e peio oi, le atua paia. E tatau ia te oe le viga, e tatau ia te oe le viga. He mai ia te oe o mea uma, o mea uma o te awatu. He tatau ia te oe le viga, he tatau ia te oe, he tatau ia te oe le viga. Holo suafa, e maualuga, he whawawaulo mamalu. Pea lulu le lalo lagi, he tumau pea oe, pea vai vai lo uagaga, he malosi oe, ue tatalaina whai totoa, ue sauni ale ala, I o au te malolo ai, I o au te ola ai, o lea o te awatua, lo uloto atoa, e le ai se isi e peio oe, le atua paia. E tatau ia te
Ar vinga ia foi lava i le tua. Mo tina. O loto i al whanau. Le keviso le tonu ia te oto. Ia mangalo i whanau. Matu atu ia te oto. Sao tau whawhailele. Tau tau ave. Le keviso lea. Ia mangalo i se se. Matau whanau. A oto o me alofa mai le tua. O whawhtai leo le whanau. Si elvi inga. I le tua o na oto. O tau whalonglongo ele umana o tau tau singa. Whawawla o tau tata. O tau loto. Ia veila tau matina. O le tara rei ataya. As you see the hearts of the children today, this is just the way that they express how much they appreciate you all. As mother that cared, a mother that carried them, nurtured them, because the Christ in you is their hope for tomorrow. Because they want to see the living Christ in you, mothers, as models for generations to come, as women of the kingdom of God. They will carry what you have infused in their lives. You imparted so much in their lives, and they're looking forward to carry on what you have planted in their hearts. And from us, we would like to say, Famanuia le tua le tuaso. Famanuia le tua ia te oto. E monia upu. E haula o tō i nei lau. O tō e whamafulfula mea. Ma tu atu ia te oto. Anga lele atua. O honi ngalo. Te whawawa i te ma la sala sao. Ai fwy se i te ma. Ia vi ia la vale atua. Ai moli atu le nganga whaftai ma le nganga whamalo i ta penanga. Tato e kalesia. Ai me tu whatase o awe te pati. I ta penanga ma e atina e pena iei. La whaia le talo na le lavalu manei. Ala me tatu te le tutula e whatasi. Can we all upstanding? Father, we thank you for today. Te mamatu te whawhitai a te oe. Le asa mātou tala lo mātou otu. Awa o tina na whawhailele lo mātou otua I mātou umana valo I le whale nei. Mai lātou lo mwhai o na whalonglong o pia mai mo mai. Le eise isi le nei lalo langi le ui mai te tina. Ta wawe mo le ono fitu valu se ia iwa masina o ono saipea. Whao hau pea se o na matua le tama ma le tene. Ina e toi ofo ina atu ia te oe whaielo whiangaro. Father, today as we stand before you, we honor all mothers, not only within these four walls, but throughout the world. And we thank you for your love, your grace, that you infuse through all the mothers. For now, we are here because of mothers. They're looking after us and taking care of us. Tama, le mātou tatale le nei tuaso. Whamanuia tele oi tina. Tina umo le lalulangi, tina umo le kalesia. E tūlai mai tina e whaawau le lātou pito la au.
e fautua I whanau, whawhailele I whanau, a o hao whatonu I latou, a wa le lumana I a taeao, o lo I ao le alo mātori I o mātua, o le mātou talo whamanuia tele tina, fua I le whalinga malipoto, I le ngata lo mātori I e whatonu ai whanau, a velo mātori I mawhatu ainga I tausi lo mātou watua, ina iali ia ele keriso manu malolo I te tonu ia I mātou, a wa sili le malo silo I te tonu ia I mātou, na I leo lo ia I le laulangi, whamanuia ia I tema, whapena lātou tāpena ina. Ia iai lo manuia ia I lātou teitas, I le tino I le nganga ma le mawhauwhau. Mātou te whaleo ngā ina mai, whamai, le ngate leo whetūlo mātole I e mātou te whape atu. Ia manuia ma malolo ina tina umalawa. E ala whātua tua ma le te tonu ia te olo I te tonu ia I mātou, ua oile lo ke riso manu malo. Ia fo iai lalavi inga ia te olo mātou atua, ua oi lava o le atua lele. Lo vi inga ia fo iatu lea, ua oi lava, na ia mai tina, ina ia mawhai na whaapea na whaatumawina a inga, whaamautuina a inga, whaaloto te leina whanau, ina ia maua le manuia a taiao, au whaapea na o ngā tonu lau a fiu. O le mātou whaafitai ia te oilo mātou atua, ia vi ia oilo mātou matai. O ame o whaiele nei tuasu, ia te oilo lava vi inga lo mātou tama. Nā tia ele tangata o le vi inga ia te oilo lava lea. E a mata atu nei se e o le whaavavau. E whaavavau lava. Ai a langa whatasi le aingo le atua le nei tuasu. Amen. Ia, a maini whaamanu e te tele lava na se tolu a wale, le aso whapito a tina ua. Ua whamai e ina le manuia. Hip hip. Hip hip. Hip hip. Ia.